Već smo ušli u juli, a 12. jula 1936. godine je otvoren Zoološki vrt u Beogradu. Pa da li postoji bolji razlog da nam gost danas ne bude Vuk Bojović, smem da kažem, prvi čovek Zoološkog vrta u Beogradu? Pa kaži, mada smo ti ja mlađi, ti si naravno mlađi, šta kažu arhive tvoje o tim prvim danima Zoološkog vrta 1936. godine? Pre svega, dobar dan i hvala što ste me pozvali i što ste se setili tako jednog značajnog dana. Pa arhive, Bog zna, ne kažu ništa jer arhive su uništene. Jer je vrt zaista 12. jula na Petrovdan 1936. godine otvoren. Ja sam to našao u beogradskim novinama. Bombardovanja, pucaju kavezi, životinje beže. Ja sedim sa Kusturicom u onoj njegovoj prikolici i gledamo na monitoru kako to izgleda. Meni Kusta kaže, ali doveli smo tušta i tma životinja. Naravno, one koje se podnose, ali bilo i oni koje se ne podnose. Kaže, Vuče, meni je ovo šturo i pusto. Da li imaš još nešto? Ja stavim prst na čelo, razmislim i kažem, Kusto, kako je bilo emua da donesem? Jao, kaže emua. Nemam filma bez emua. Sad emua opasna ptica, treba da dovedemo peške, jer je Zoološki vrt bio napravljen dole u Donjem gradu. I mi pošaljem ja radnike da dovedu emua, gledam na sat jel idu. Kusta me gleda u jednom trenutku iskrenosti, pita me, Vuče, a šta je to emua? Dobro, onda je došlo oslobođenje, menjali su se mnogi direktori i onda si najzad ti došao za direktora, naravno to iz skromnosti ćeš vrlo kratko da obradiš. Posle tvog dolaska šta se dešavalo u Zoološkom vrtu do danas? A dobro, posle mog ja sad moram da budem skroman da bome. Ja mislim da ponovo taj vrt doživljava sad neki dijamantski vek, ako je ono bio zlatni vek, da je vrt samo što je ostao na manjoj površini nego što je tada bio. Jer posle rata, posle bombardovanja, ovi moji prethodnici, valjda zbog obima posla, da im posao bude manji, nisu ni tražili da im se vrati cela ta površina, pa nisu tražili naravno, ili su tražili pa im nisu vratili i Kalemegdansku terasu, kafanu, koja je bila vlasništvo vrta i vrt je napravio tu kafanu. Sada, ja to tražim već 12 godina i uporno određeni ljudi kojima je povereno da se bave time, oni dokazuju kako tu vrt nikad nije bio. Čak sam od jednog velikog i čoveka koji prednjači u tom pre neki dan u štampi čuo da on kaže Vuk uništava eone. Kaže tamo gde je stvarana srpska civilizacija, on kaže hoće da vetne životinje. On, mučenik, ne zna da tu nije ni stvarana srpska civilizacija, da ona stvarana na drugom mestu i da Beograd do skora nikad nije bio srpski. Ali, šta ćemo? Napravljeno je mnogo. Napravljeno je mnogo objekata, napravljeno je mnogo kaveza, osmišljeno su zelene površine, saobraćajnice, signalizacija, tako da to sve funkcioniše, kažu ljudi koji dođu sa strane, da to deluje zaista svetski i da se razlikuje od nekih svetskih vrtova po tom što ima dušu. Ti si inače akademski vajar, magistar, to mnogi gledaoci ne znaju. Inače, jedan naš ovde gost je istakao da si bio izbacivač u akademiji svojevremeno, visok si 2 metara skoro, pa najkraće, je to... Miložač centralnog grejanja u jednoj ambasadi, a bio sam izbacivač u klubu Akademije, da bome, ili, kako kažu, gorila, preteča svih ovih današnjih gorili. Tog našeg gosta si šamarao često, zato si hvalim. Dobro, ne bih. Pa da vidimo jednu muzičku numeru iz tog doba koja je bila popularna, zove se Čovjekoliki majmun. So I'm no better than the animals sitting in the cages in the zoo, man. 'Cause compared to the flowers and the birds and the trees, I am an ape man. I think I'm so educated and I'm so civilized 'cause I'm a strict vegetarian. And ape like an ape man. Inače, početkom jula u gradu su vladale nesnosne vrućine. Bilo je negdje 38 stepeni u hladu. Na suncu, kažu, čak je bilo i 48 stepeni.
Pa s obzirom da u zoološkom vrtu neke životinje su iz tropskih predela, to ćemo vidjeti kasnije, nekima je možda bilo hladno. Pa sada da vidimo šta smo snimili 1. jula u zoološkom vrtu. Ajde da vidimo. Danas je 1. juli, negdje oko 15 časova. Temperatura u gradu je negdje oko 36 stepeni u hladu. Pa da vidimo kako se životinje provode na ovoj vrućini, 36 stepeni u hladu, da pitamo našeg prijatelja Vuka Bojovića, koji je s nama gost. Rođene u Evropi, rađene generacijama, a potiču negdje sa dalekog severa, one to podnose mnogo lakše. Isto tako to važi i za zimu. Mnoge egzotične životinje koje su rođene ili rađane generacijama u vrtovima, nekim evropskim, one mnogo lakše podnose hladnoću nego neke, ne daj Bože da smo ih doneli odmah iz Afrike, Južne Amerike, Australije ili negde Indonezije. Učio sam o lavu, afričkoj životinji koja živi u stepi. Kaže, on je jedna mačka koja nije podmukla kao ove druge mačke zato što ima jednu širinu. Prvi pogled na njegovo telo vidi se da je to kralj životinja. Međutim, on preko dana uglavnom spava da bi noću kretao u lov. Jeste, lav je jedna velika lenština, ali ja bih počeo rečenicu njegovo veličanstvo lav. Mada smatram da je nezasluženo tigru uzeta ta titula i data lavu, ne znam zbog čega, ali ajde. On je velika lenština i obično u vrtovima kažu pa mali je prostor lavu. Ma nije tačno, njemu je dovoljno 2 kvadrata, on u životu samo šta radi, jede i spava. Kad ogladni, onda lavice idu love, a on samo ode od onog mesta gdje je spavao do neke ulovljene zebre ili nekog gnua ili ne znam, bafala onog, najede se i samo do prve hladovine tu se okrene i vari. I naravno, kad je parenje, onda je tu ažuran i to dosta dobro radi i obavlja. Čak jedno parenje u jednom estrusu lavice traje i do 2000 puta. Spomenuo si tigra kao najstrašniju životinju u rodu mačaka. Za tigra kažu, za sve druge životinje kaže kako se civilizacija napreduje, kako ulazi u džunglu, tako se životinje povlače. Ovdje u ovim podacima se kaže da je tigar retka životinja koja ne samo da se ne povlači, nego maltene tera ljude iz civilizacije. Naravno, ovo su već stariji malo podaci. To su stariji podaci, njega su ljudi isterali. U prirodi ih je ostalo strašno malo. Evo, ja sam juče dobio prinovu sibirske tigrove. I retki vrtovi imaju sibirske tigrove, a u prirodi ih je ostalo, ja mislim, oko 300 komada. Znači, u jednom velikom prostoru oko reke Amur, u Mandžuri, on se zove i mandžurijski tigar, i to je postojbina svih tigrova, pa su oni posle migracijama silazili, išli su dole na jug. Tigar je u stvari životinja severa, on voli hladnoću više, čak i bengalski tigar, nego ovo toplo vreme. Da, to je interesantan podatak, tigar živi čak i u Sibiriji. Hajde da kažem nekih toplih životinja, slon. Slon je ovako atraktivna životinja u zoološkom vrtu Beograda, naravno. Čitao sam negde podatak da slon nema veliki mozak srazmerno njegovom telu, odnosno srazmerno, a smatra se ipak da je slon među najinteligentnijim životinjama na svetu, čak je inteligentniji, tako kažu neki podaci, od čovekolikih majmuna. A da li je to tačno ipak? Pa verovatno, delfini, slonovi, čovekoliki majmuni, pa onda dolaze druge životinje, naravno ne računajući homo sapiensa, su strašno inteligentne. Mada ženke su krotke, ženke su pametne, pamte i mužjaci dok nisu polno zreli. Kad polno sazriju, onda su agresivni i opasni. Jedino ako ih ljudi tamo negde u postojbini u Indiji, jer indijski slonovi se daju dresirati i pripitomiti, afrički vrlo često. Mada upornošću i afričke slonove pripitomljavaju. Afrički slon je najveći sisar koji živi na zemlji. Indijski slon je tek posle belog nosoroga po gabaritima i po težini i razlikuju se po mnogo stvari. Afrički slon ima velike uši, ima drugi oblik glave, ima drugačiju surlu, ima drugčije papke,
i da ne nabrajamo. Dobro, na kraju nadam se da ćeš nam biti gost kada bude minus 20, možda i ranije, da pričamo o životinjama, a sad bi poklonili ti i ja zajedno s Elvisom Preslijem jednog medvedića. Ajmo da poklonimo. I don't want to be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't want to be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. I just want to be